posvećenosti. Mi nemamo za njih, mislim da naši ljudi nemaju ni pojam o tome ko vlada Rusijom, a kamoli da imaju neke ozbiljnije veze. Što se ne može reći za Crnu Goru. To je druga priča. Crna Gora je 2 koraka bar po vezi s Rusijom ispred Srbije, jer su oni iskoristili onu vezu Save Vladislavića, Raguzijskog, kome je Petar Veliki bio kum. Koji je osnovao prvu obaveštajnu službu. Tako je, rusku, i koji je u Panteonu u Sankt Petersburgu sahranjen, a do njega, da mu se učini čast, sahranjen general Suvorov. Do Save. Tako da, Crnogorci na tu vezu rusku se pozvao kod Katarine II. Petrove, znate ko se pozvao? Pozvao se Petar I. Sveti, Njegošev stric. Odakle Njegoš vladika? Molim vas, gde je Njegoš dobio vladičanstvo? Je li dobio u Beogradskoj patrijaršiji Sremsko-Karlovskoj? U Moskvi. Pa znači on je ruski vladika u Crnoj Gori, a ne crnogorski vladika. O čemu mi pričamo? Ja bih vas samo podsjetio da je 2006. Rusija čak i javno lobirala za nezavisnu Crnu Goru. Njihovi zvaničnici su... I platila onoliki kapital. I sad se, molim vas, kao navodno žale, kao izdala i Crna Gora. O čemu se tu radi, po vašem mišljenju? Tu se radi o fantastičnoj ruskoj pameti. Pa nisu dorasli, kako bi rekao, tim azijskim. Nije mi kažemo Rusija, mislim, to je azijska mudrost. To je mudrost Ketmana, mudrost Džingis Kana, koji imao najveću kopnenu imperiju ikada. S čim? Sa konjima. Sa konjima, lukom i strelom. To je, hoću da kažem, nisu dorasli. Oni jednostavno, kad su dobili dozvole od Rusa da idu u NATO pakt kao trojanski konj u NATO paktu, povezali se, pošto ti zelenaši, oni imaju vezu i sa američkom vojskom, još od kralja Nikole i tako dalje, dobili su na obe strane dozvolu, a to nije znala ova Hilarina ekipa, pa su oni pravili primedbe dok nisu shvatili, pa je Trump potpisao to malo kasnije. A ovi su, Crna Gora, mislim, Milo je jedan inteligentan čovek koji je spasao svoj narod, samo da vam kažem, šta bi bilo da su ostali sa Srbijom? Da li bi postojao jedan problem koji ne bi imala i Crna Gora? Oni nemaju sad taj problem, imaju investitore, oni misle mafijaški, a njih je 500.000, njihova glavna, da kažem, nacionalna ideja je nerad, oni hoće da žive kao Monte Carlo i boga mi su na